call a friend to also call a friend and tell him or her that it is time for the Healing the Church Crusade with Apostle Eagle Osei Akutu, the Wounded Lion Man. Yes, live on air, SOMPA 93.1. Somebody pick up your phone and do a call. Do a call, Fre Obi. Catch it and say, hey. Anopa we, opa. Me ma work it will be opa chinchim ready on fast na fat to na radio. Message pa muda ho say pa the whole Ashanti region. Me cannot crash o plane. Message pa ya shede nya botra she. Ne said ye tie pepepe. Na ye di nyankopon nyansa. Na kuku dro ne nim de ka ne said ye tie pepepe. Anopa we wallahi talai. Aje sompa. The 5 to 6, I'm telling you. I see enchering come for no. O ye sofo na u preachia. Na message ni muda ho ne kwa hu sampa eko. Enkonso hu senko. O ye sofo sometimes u preachi. Na wotu osofo foforo nka so no so preachi atumi se osofo message wi jawum. Yes anete. Aha. Akoye de se footballers ne anyum tofo footballer bitimi hu no yonko footballer to ho hwe ni din say mesi me bobo ba ko bo no dia no den sa na nyum to tie sa na preaching so tie o ye sof na wutie preach o timi so he we die okay entino mesi Fre Obi ten afa bre na wiedu ma yento aso na yenko yanim aha yenko yenim na kire se bibia no enye fine bibia nya fine aha sabro timi se me Dr. Blessed Foster otie me life in Khalid. Doctor, good morning. Na onyankopon koswa enhira obebre onkoswa nto won kwandem na onkoswa nkanya wa hoden awurade nyankopon domnti ubedi obreso aba na awurade amawo hunu ni awakoma pe wate asefo asase so ne dom ne beye e o Yesu dimo nyankopon hira bebre akoma papa ne sa big opportunity ya odi amayen wosa kasafidi we so you know. Thank you so much. We bless you. Great. And Dr. Bakonso, the professional herbalist, your friend of Dr. Kwao. Doctor, good morning. Oh, tafunshi ayeso. Doctor, we na oban njiano wakachiro se mame. Ko eya no abedase. Na said ye nedru si boy man. Udu tafunshi ayeso moru market ne bisa Dr. Kwao. Akola bechere. Jai. Doctor, good morning. Wati nyangu bonshira bebre. Great yeko. Openi ba konso feni Mr. Chumasi. The Cast Royal Enterprise. Oh, Edum. Mr. Chumasi, good morning. Openi nyanko pansem no nyanko pansem no pedi mu da ho. Aha, the pure one. Aha. The unadulterated gospel, which is pure one. Nona Dr. Mr. Chumasi. Uti tisabiri uti me. Great. Last week the one temenka ewan from anymore. Last week. Aha, technical challenge bi. Ubi ne kan unsi edi mfidie na eye adwuma. Aha, so last week went me and temenka. Ene na maba. So ene na maba no. Ya tuaso na yakoyenim na shinyankopon din anim onyam aha endi iguso a ye kansem bi wo efia ha iguso a ye kyerɛkyerɛ nsem bi mu na nanso ya ba betuaso topic ba ko amafa miguso a meka ho asɛm no ye hyehyɛ ne nkakra enje bia ye be ende na ye kɔ other topic
aha dene nso yaba beto aso. So last 2 weeks baby e desi ye no eho ene ne yaba be hya se free. Aha na sa last 2 weeks na yaba ye no ye ready Ezekiel chapter 34 verse 1 to 10. And is already Matthew chapter 23 verse 23 to 24. And ana ye chere onyankopon asofo adwuma nyankopon e de hye omonsa. And he said ye omo failure eye onyankopon ni so. Chere se titibire ni mo no nyankopon afre asofo bebre e de n'adwuma ahye omonsa. Ama sa asofo ne di nyankopon hwamo dendenden tantantan. So aha nti ehon foni bi na yetwa ya na ye de toto enne ma asofo yi nso sei na omonya medwuma ne tie. Ti scriptures na ye kenkan na sa wo de toto ho na wutimi hu se sa tete asofo na omudi nyankopon hwamo dendenden ema nyankopon soma Ezekiel ko bo wo mo kokko ka kire ne se hyenkom tia wo no na Yesu Kristo nso baaye na ono nso be kan bi to aso se kire se modie mu efiri tete ye hia mo ayesika kire se modie se mo badwini die nyankopon dwini die lala kire se modie mo buto mu nko ne hia mo kire se modie ane se ya ba asoli ne nipa na ba sika bia ye hwehwe bia ye kan na mo de aba enti yenya jisika ne hu se number no e strong and say number ne solid we have done enti ye dia ne se yensi dan yensi yesim edomenemra yenyi sika na yemfa manage edom no indi sa adwuma asofo ye ne sa bre no titibre ni mo no nso sa na na ekoso no nyankopon soma na difo ne nkrofo de ani bre kobo mo kokko na in fact no mo nsem na no den pa omo nsem ne krampo de generation we de asofo na yenye nti yenkan bi mo yente asofo a wasa asisu sisi dodo na no omo kasa te se ahemfo so ho aha e kasa omo kasa te se ahemfo uduru ahemfie a ye wa ahemfie kasa ahemfie no kasa esese bibia ne se bieburu se bianyado empanefo manimu a na nanom mesere mekan embe ha se ya ahemfie kasa ye kasa eye de anytime bia no timu se emu dedede aha na se bieburu se bianyado esan ye nyansa ene no kra ye de wada ohene tenase ansa na obetimi ebu atan anaso ode asembatu obi so se wanya ade no se ukọ manhia na yewura otumfo nyankopon hira no na opem so na nyankwada ba bia obia na tenase se okasa ansa na bema ne final judgment no na utimu se ahemfo atwa ne ho ahie nyina yewo benkum yewo nifa yewo chidom yewo ahemfo ahodo bebre we de kwa na andi ansa na bekasa na utimu se asem no de ode betu bia no wi abun sensem ne koso sa na sa ahemfo we nyina kasa na wuti wo mo a betia ne se empenefo mo animu a sebia buru sebia nyaado aha ntu hu se kasa na ede aha na sa kasa na ye kana hemfie no eno na asofo mpanimfo dodo na ade aba afode pono to mo nso kasa no mo kasa na ye de batie ahemfie kasa ene aso de mo kasa nya baako ahemfie afode pono ene onyankopon asafo anim afode pono no enya ade baako udura ahemfie a sebia buru sebia nyaado nyansa nko na ye ka but uduru onyankopon fia nokore nko na yeka ena nokore no nso yeka ne sede tie pepepe enu nti nokore etese sekan tere nyankopon abrebi ode na asem ne toto sekan ho ntina yeka ne sei Hebrew chapter 4 verse 12 say awurade asem ne wonkwa ahoden wum na ano ye nam senkran tanifanu na ehwire etwa the word of God is living, powerful, and sharper than any two-edged sword. Yeah. Enti asem na nyankopon de amaye no eye bibia wote etwa epra. What you say? Aha.
na ya papa no masofo mpanifo no de ahemfie kasa san kasa boko kasa de na aka ho emfie bebre enunti se obi ye neema ensem fata na se bi wodi nsemfo na osofo betimi dia kokoduro akasa se de tie pepepe no Nyankopon ka kire Isaiah se ko ka kire masofo ne se o mabra bote se nkana mamum o mu da ho epena na o mu mbubum na o mu mpo oti aseme nyame ka kire Isaiah o ka Isaiah chapter 56 ifri na bepem 13 wo se na masofo ne da ho pena omu ye dufudo pefo se wo me bia nso na omu mbom na omu mpo odi asem Nyankopon kan ye ka so obi pa odi ase ye ka so obi bubom a odi ase aha nti sa tete asofo ne kosu asa ahemfie kasa boko no na omu ko study ni school ko Bible school esro ye kiro communication said you obey nice to everybody no masua sa kasa de ne sa enti no o ba na unya afede o ba na ye wa adwen se de Nyankopon de aman no ka ne se de tie pepepe o de akoko duro ni akoma e ka ne se de Nyankopon se nka na ubie phone line setuma obo ho anse tetefo na ha o mo tere mo dwene no na otie udin za ofra bo ho an se on sofo metie wa me hu se nyame ama wasempa o nsem ni mu odu na me hu sa atem didie frafram so on ti obetimi ayi afrim anka bebo wa ho onim die ntia wo kasa watena Roma ne Basre ne Methodist ne Pentecost ye dia himfie kasa de ne boko no e na feed ni sa en sa na asofo ne gitum sa wo yes wo ye matured o kasa sa na entia obia o kasa sa na obia ye manse no o kasa sa na obia buonfu o kasa sa no empra obi o kasa sa na ntwa obi a asofo ye intelligent e na yesu ya Bible na Nyankopon frɛ ne hu sente ye de ka ne se de tie pepepe so ene no yaba se betoa so ne aka ne se de tepepepe enti utie program na tie ne ye na hunu concept na de aba ne se program e fe no healing the church crusade asole ne yale asole no e yale na maka kira wo se ye wonsem bebra ye be kan fa asole ne ho aha ma twere yale ahodo bebri ta ma Nyankopon frɛ me hu sa ha no de me ba no ma me ko research no ma twere bebri na yale ba ko ehu pa eno nso me no be ka ho asem yale ne de sese no ba ko me no ka ho asem sisi o say the church as a supermarket and a money transaction center just as banking company system asole ne ho sisi ya no so eno ne message a me guso American ho asem sisi o say te say baby a ye didwa na ye sese sika ete say bank the embeza mi kire ni say ohwe Roman Basre Methodist Pentecost ne tete asore na omo say papa na omo focus nyina ye money sika nko a ye gi sika nso e de koye den ye si dan ye bie danim ye si danim ye tu asofo ka ye koto instruments ye program ye invite we oso obeji say we na oba no ye pon say ne ye de beja na kwan aha afia so ye beba afode ye target ye 20 billion okay harvest committee internase ye ntwa we makuo ma ye say youth ma ye say ye be frɛ MPO on ba be chairman aha na ya weke 20 billion ye tena say sisi ani anya enti ye focus ni nyina ye say ye manage edom na ya manage edan na ye tua sofo ka na sofo de dia me kama ti za sofo dia ya kono because adane enkwansa enunti na woko egia ansa na benya sofo di no wabre woko Pentecost ansa na be distant benya sofo di no wabre so omo do omo hu nipa na wura mu sa se uni protocol unya Pentecost mu kwan I'm telling you unya Methodist mu kwan unya age mu kwan asem na me kan nya se ntwantuzu that is the fact on the ground because enkwan sabam ura charismatic kurampo di abubo charismatic no unse sofo no baby e pack ne car special what you say na konwa ni bibia this time krade enkonwa asofo introduce wa asole krade mi ho anam yam sisi mi eh se di enkonwa atele o eh se di na nanom tete enkonwa kakraka hu kra na yam sisi o beduro na che se esiwo kuntan di wote no ura charismatic e fe no the first gentleman and na yire nso the first lady. Oh, let's celebrate our papa, let's celebrate our mommy, let's celebrate them, our mommy, our papa. Say aha enti sajumana ti focus ni nyina yo say supermarket transaction ese banking and na juma Nyankopon de ma the true work na nkasa no eda baby so aha enti
was it ye go so can one sem sisiaro na me go so ka sisia me say yale ba kon so aye hu a later me no be ka ho asem ye the church seeing a deadly disease like just a mere normal disease, a dead living state as just a shot of glory of God. Or say a solemn sign in Solomon any asofo no omo hu tiase wu yale Christianity ne yale and your friend tiase wu nanso nipa dodo no mu tie bi ni asofo no mu tie mi dodo na fa sa tiase wu yale ne say oh eye nyankopon ni monyam kakra bi na efra solenim isan fom so maako bi ekokoso na no kra na nyanwanwa frese nyankopon na na hye nkom say ene di ekire ne sa ne ma na bekoso. So the church is in the state of a great deception, extreme deception. As of from penifo bebreti me, almost said na da din ni fra din mu. Amu said ya koso ni nyina ne said anya bibi hu bia into preach ya nya abotere susu ha wani. Na huntimi nkoma nyame. O kasa ade na obetimi aye. Enti said ya church ne sia yesisia na intimi ngenkwa. Intimi transform nipa life. Intimi manipa hunu nyansa. Intimi ma baba wa hunu se de seso osisiesie ne ho. Intimi ma maame oba otia wale ase hunu wale. Intimi ma be man so intimi nya responsible na ni fie ano endi wo mo so ema ne yere ne ne manyina nse nanim ewa anim duro mu ema be ma no ema ne gi ni fie te se a shepherd or a pastor of the family. You know what I say? Be ma no kire se de watintim kura wo meta de sne Pentecost kura ye se be ma we de or your responsible husband no otimi di kan ofie no agya na ma ofie ne ma no asoro no bekwa o ka ba akum ye na untimi ntia no agya life ama ne nkola egukuru mu hasa na no man's land obi ye de ope so inti papa na ono ye ekunu no onim se eye na dwuma se ono ni obi obe make sure se ansa na metumi punu mu no na me ba ni nyina ye ready obi asa na tade ekura na bible aye kwa asole na nyese wudi machi a wukra phone eno aye wutire ho ze chatawale zo bia wadwen nya adwuma na odime ohwe nkwala ya boys omo no maame no mko asole kura na hu ma no obamabu ngori ase because eye asofo adwuma se omo betimi atichi husband no ekunu no no amoma hu na ekunu no adwuma ememaku ya omo koi anko mu me concept nie se be ma betimi ada busua no na watoto bibia enso sa memaku ani ade nyina betimi aka kiro se o ma fail poto mema mako ni timi responsible uni ma de kuruntia. A husband depends on the pastor for the pastor to show him the right way to manage his house. So when the pastor failed that husband, the family of the husband will be destroyed. That is it. Was it a kunono nani daso ene osofo anaso ohwefo no se ohwefo no anaso osofo no di nyansa ene akwankyere bi ebedua okunu ni mu no de ahwene fie so na so osofo na dwen koya edan edom sika no obegyina ho a complain repetition say de o he de mrante yiye ya say de o he de wiase ka koya chese ensama etifie na ye kana ya bamabuo no maame aye disturb na papa confuse no ye begyina so dem so na ye betena so dem na sofo nso ka the same thing ono so adan the commentator ho na bonsam de na gina said the ekos wo wiase no wonka nkyira sole no the ekos wo wiase abrabofunu nkwase abrabo eniema hunu ne niema tantantan a ekos wo wiase no sofo begyina no ono so lament ya complain ya ewia ne agiska ne apon basa yale we no asofo ne members ne bebre hu ne se eye normal. That is the reason tia me preach ya obitimi nya kokoduro fam so utumefo say ade o se udidi atem because tie me nkasa te se wo hene me kasa te se onyankopon difo anase nyankopon sofo osofo ka nokre ohene se bi nyansa nko an wo ka e ka se nyansa asem no nokre but o de be wada nwanya tiansa na nipa no bete no na kire se otimi se dia wada nwanya na so no kura na to bere bia kwa hemfia ntesa asema den a eso no na natenase bubom utieme okwa hemfia asema eso a den no ye ka nyansa na so ye kama ne ye ya je na sofo yi nko a
na baba wa wora ne ho abetena so dem nanso na ye message nya de Ghana nipa dom mu gu aso dem nyina dan ya tutubotom fo nko a Ghana sector bi abeko bi akoro no headmaster or your cromfo, headmistress or your cromfo, doctor wotie me ya boss in kunkum nipa, nurses bebre ne cromfo sese ho, nurses bebre omumuhe, nyomu nyina bebre muhe. So, nkrofo ne nkrofo ya adwuma omuntu omu kaye. Obu a one ne ya adwuma na bosom izu no odua oka, ase kuro da na ho. Enu obi di aba wo ma ene yaso otua oka. Ah, trese, obi anya obi anu omia ne fi. Etirimuoden kwa akwa no nso ayafa na dwuma na yetua ne kaye na onu nso nyawa wo behwiaw entutumu se atutubotomfo ne akromfo nko na gu aso dem o na me pacho hwan adwuma ne se obetimi ama nipa hunu nyansa e wa wale ase na obetie me e ma bebre pa omo kwale memo musuro nyankopon sade memo musuro nyankopon pa bre wa wale mo no cause e ma bebre ohuse ni kuno suro nyankopon na ni kuno nya basabasa no take advantage sebe jemi nkoa omuhwe kwase asem nkoa obabu ha osiese no so okwa asore a obonse ni kuno ti akonyo mo hwe ni din no wo so ni ti ko wa surprise no obo freeze asole ba obeto nwomo a one sofo kasa wo fon so kro nyakro bebu nkotodwe enso ne ni kuno kasa be kasa house boy san kwase asem ni sebe ya jimisem wei efie bia be kombia ewom eye hwan adwuma so obema oba ote awale ase abere ne ho ase yesu enyanza my bed youth slay queen youth hook up youth say there so wo ya be ma menko ye yankasa ya package bibia bra sister you can say bra say you so many groups bebre WhatsApp groups bebre ya create ade ya sebi eburu sebi enyado ade nchen ma nso ma menka sebi edie nko ho asem no moka na obi ade ne picture babeto so upewe so person ne da no wafre no wakọ no wawe na sa gu group ne mu ade ye kan ye sebi edie nko sebi ade nchen Jimmy we ekoso okrom how hook up generation slay queen generation my bet generation o ka se eye hwan adwuma so be make so sebi sa Jimmy we be kofom eno na Jeremiah chapter 3 udru verse number 15 and 16 na wase mema mohwefo a obeyane mo o de ya transedi na meditate sa asem ye ka se ye ne obi a wote ase makansa asem na kire open unim se sebe yemfa eye ni nyina ho mfa manipa eye ne yemfa nyina ho manipa okọ asantika sema yesi atiti nipa na ye nya ne nipa o de ase aha ye ka se o ye ne obi a eno ane se o ma ne baabi ada no ama na aduane ye die no ama na tade ahye no onyini saa o ye ne no te se portra kokọ ye ntete ne ye ne no te se odwan ye ntete odwan ye ne no so ne mum ye ka se o titi obi a o kire no nyansa a kire no ayensi se de ama no ene ye fene se wo titi nipa na se Bible ka se nyankopon ka se ye meye ni nipa ho mu odupa ya asem kese o die nte nyankopon su sa word ne se obu bebe nyankopon mu bia foforo bia no hwe ni state no eye baby abofra tebia na said ye physically abofra adwene enya papa na sebi eburu sebi enyado aboa ene abofra difference do mu ntemu nyina ye only posture appearance Teresa tebia o mu di gina ho difference wa aboa ni nipa ntem ano no aboa ne abofra difference bia nu o mu ntem if we say difference wa aboa ni nipa ntem ni say nipa wa honim a otimi hu say we are wrong and we are right therefore me ye we menye we ensonso da aboa ni nipa ntem no nti onipa wa honim aboa ni honim sa pepepe nso na akwala nso ni honim nti akwala te sa aboa sebe na obi ba nyankopon mu na so no nso ye baby a ono nso sebe aburu sebe anyado what is sebe aboa me kan ye manu ye meduru nso sa na te hwe obi ba nyankopon mu fofora ho kire sese de na adwen mobo ene se de nipa na mobo no wo hia obi obehu ne mobo nkakra sa build na adwen ye o enu nti na wo kai ahwe so obi ba nyankopon mu foforo no woni mo hwe no odi kan nya nkyerɛkyerɛ bi na se nkyerɛkyerɛ no nya te ase no no de ba benyini se nkyerɛkyerɛ ne ye papa o se nya papa o eno no de ba benyini efiri se wo se kyerɛ bofra ne kwan ya wonfa so onyina wo mfiri ho nti se obi be kristoni
na okopie sofo tonton ne ma so dem na se sofo ni training no na onyini a ofu se ne ma ton nya hwe empire ba ka de nya hwe no afa ne se normal sofo di dwa wa so dem nya hwe okoka obedi watem efu so ofu se no ano no kire se na adwene se be te se abo adwene woni mu hwe o sa pepepe no obi nso no si enya de sabat feedi no no odi nyini a wonu nso nya de nyini se kukuro bibia sabat nyankopon asem enkwanje bibia sabat o kasa na wante se o ka sabat ho asem a dia o na to sabat mi dia feedi no wan ka sabat ho asem asebe o keka mu asem ni agimi sem ngo a and then 3 days na one great man bi na o techi e o TV na o techi o TV obi text a message na ba ne say hey, stop that nonsense and find a Sabbath church to go. Or say krache jankwase asem na keka no hwehwe Sabbath asole nako. E na host ni kan say oh na dent na wo text ye didi natem. Metu odin za na mesre. E na me say wa adwen na ye wo say ono de o text no fu so odidi natem. De o text ye nya na adwen ni so odidi natem o. Ya ka kire ni say no Sabbath no salvation. Tie ni yo. Ye de feeding ni say so wan kwa asole homeda unya nkwaje. No obi okwa asole kwase da bia eye san God worship. Awo bra sa asem no no ankasa nya hwehwemu ye ka kire no. Asa ensem ni say e atoro nkyere obi obeka kire say obi okwa asole kwase da bia e worship san God bia eye atoro nkyere eagle osaya koto na e kasa no. Sa area ni nyina later e beko ho obi obeka kire say wan kwa asole kwase da memene da wuni nkwaje bia no. Oye weak in Christ. Oti ase ne nkyere emre papa enti but onu yenya wotum ne yade no feedi wa no ano no sa pepe na ye ba wo na to Church of Christ and as Jehovah Witness chese eno ano no enya ka wa wote sa abofra so enti wase memma mo ahwefo beyen ne mo no ase ne se nipa na ba no woni mu hwe enti sofu ni mom na obedandan ne kakran enya dwuma keto wo ha enti die medi kan no efie na agensam awale enko ye this time said ya awale si gupa no se adwaman ababa ye normal adwaman de se enya boni biem se be eburu se be enya ado jimi fita ba ko abe part of the church ni se adwaman enya boni unu obi de iti se wo ne da normal nipa o buttons utra nye na kosi asofo a wabodam kro no de iti ono beda ya boss Jimmy we abe part of the church. What you say? Ababa wa kwa so ne hu na abeka se tutu ni ba. Se ne so oba woro ne ho abe normal. Obe yiyi ne ho address ya ma na chechire no. Sa sabe Jimmy we abe normal. We me preach obe frem yo. Eh for no Roma for ne Methodist for na ye de ahemfie preach atete no wi a. So for na me tie no ho. O asempa na asem hu sa atem didie frafra o kasem. Me wi enkokrafo na dwene mutire mo befre because mana o masofo ni mu nyansa asofo ni di nyansa tete wo mutire me kan me from you befra ka se ma hu sa atem didie wo kasem so in the say no sabe Jimmy abe part of the church be bia agensem ofo say ho yadwuma osofo obi adwuma tini yankopon se mema mo hwefo mbe ye ne mo ne ko ba se sa hwefo na sa asofo yi o madwuma nyina koye edan edom ni sika de ne besie oso ni friend ni kire ni friend ni ko nyina kwa menam ena maba se mebe ka kiro se asofo na lead church no 95% wo mani fra na no den o mu hwemodie na no den na akire ye be wura ma kire wo na me preach wi a wo be hu se sa asem ni serious case na wan fa ne se oh asa de mete e ka no eniema nkitinkiti bi na wasole ni mtu ka se susu ha wani o kyena meba na ma bebie so akere wa ka akere se wasole na utim na de hoho nkra se wanwane amfiri mu a wani kire bunzam jim no message bi ama title no either you rebel or you separate yourself. Some message that me preach be hopa tim no or say it is either you rebel against the pastors or you separate yourself from them. Or say just say oti asofo so atua ana say oti ho firi wo mo. Some message no chese enzem bebre ye be kire die nti ese oti atua ko ne ma asofo ni lead church no dodo na ye die tie nyankopon asem so that here inti se omo de niema bi ba na nye papa fa ni bretiamu ka sesika we medua
bisa sofo se ade we ase ne sai ni bere kwan so ye preach wi awan frank kan se mu ha nkyere ye si didi atem enti yale a church ne won so enti last 2 weeks no me ka kire wo se ye beto asimbi so na aha mame address issue ansa na matoa so akọ enkrofo bebere nsu tie me aha na obi antie ne mu a mo check me preaching pa nso a mo sole a onkwa sole utifie enso de bia me preach na wutie no me ka asem bia kire tie ne pa wo sade ohun sie nyankopon he no wo nyankopon so wo nya atwemni wa me preach na wutie kwa sole nso a wo se wo nko ye bisa wa so nya sole papa bia nko kraje eye nya atwemne yawo na da na utim wonya wadwin so obetu anamon na even asema me kan kurampo no se wonya nya atwemni ene hwehwani mu ni ene nya wa na wo dada ho asa na da na wo de utim na de bia na asole bia sei me nkwa asole nti utifie ena wo de age se wante se ye fa ya asofo na wo kon hu ntintin wani age hwe sa nkwase ate bia na utim no ne sa yale na utim no se wa momode anya wo hu oduro ne da wo bewuo no se de bonsam besi abo no ana ni pere se mo bi antie ne ye mi preach you ankrofo bi timi fra me so fo asema ka dia no grow so fo se ni se yo so fo mi tifio se wonya nya atwemni pa na wo so hwe nkwaje a de bia me ka kire wo se ye wa asole bu okrompo mu sia wo school dem ye wa asole bu mu sia patase ba masa go there and see o kan se hunu be ka kire ne sai se o mu di kan sa se o ma sa se ni ntia okay so o mu di kan sa se na papa de ntina wonko ese ya no atwe no hwe fofrako because as a true mature Christian you supposed to behave like a church prostitute. Kristo ni papa ese se we yet say tutu ni ba wa asole mu kire se ososo nsole ukwa kakra na ya no watrem sabi uhu jimia no wadwane eno na kire se we mature Christian na ukwa asole ba ko na mienu make sense okra no petete asole se o se na papa ena sa tete asole na wo ho no make kire enya de ombesesa na asesa kina wo ntime nsesa Pentecost ena wo futu Assemblies of God asofo no eye boss tade ma wo de na betimi afa yeji ho se wo tie mu ye Roman ni no ho sebe nkwase asem wo ma wo se wo tena ma hwese besesa ajamra wo yale wo betimi asesa wo Roman aha eduru sa me preach sa message na it is either you rebel or you separate no e ho na me de sanse mu sa message ni sa no be ye den papa ene amanfo akoma betu ene wa hwea me preach wo mu di konti ba be di machi ene kotokuru enso are ready so yenti wo no hwehwe nsole 1 John chapter 4 verse 1 wase mamunye honhom ni nyina ne nemom monso honhom ni nyina hwe wakwa asole bi nya papa de ntena wundwane the other times I made me ho example kire o me ka se nyankopon fra me foforo a na me pesa me ni aso nyankopon ka kire nyankopon di ka kire me se obema me ni aso fo bebra nante di atutubotomfo nyina me no mo ko nante na me ni atutubotomfo no me ni we nante kakra me afa to bre bi na afa me so asofo na me no mo nam dodo na no papa bi anim so me decide se me no mo nante bi ma me pa so na me nko asole no so se me hwe ba bi ankyere papa wo kona me koduru ha me hu se kinkire she bambala omo sasa you preaching ketekete say asole we mo ame me dwane ba bi nsu du sika me se mo ame asole we otumi se preaching ne ketekete me se mo ame me ne namu sa kopim se me hu asole a me duru ho no sofo ni nya botre kire omo sika sam nso ye normal na me se asole makam so se me no hu kasa sisi ai metime de me 10 fingers se me chesa catro se asole ni asofo dodo na de omo feli na nso o makoma kubu am telling you this is one to animal. Me minimum so for be a school them as na wumbu no. Sa so for ni timi do musika ha da ma my madam. Adwamanti. I'm telling you. Bebre di ma bebre to adwumam. Bebre bu ni power school kwan so. E ban kire nso mu se de nya adaje kire. Wa ma so le obebe fi abehwew. Wo de yale enti kire se ba ya che ya wumi tumu na e na kire se wo de tetede na wo tetede e frɛ no methodist re ba asere no. Wa ma so le ho na check you. O manya ma afiri mentosini onso anu ana ope enti watena sa so no na se obama bua na wo se wo nkwa asole a uye nya atwemni de enti a uye nya atwemni a wan sakra wadwen da wo bewuo se de bonsam besi abo no ene se nya atwemna ye wo anka even me a me preach a maka nsam ma na ka wakoma no wo bebi sase sofo ifa na wo me pese me ba na betie nkyerɛkyerɛ
enso nya twemne anifra denden ene yale ye wo wutirimunti me wi ade oba na se obefre no abo aba so okọ asole ya se da bi da be na be ko sefo me start wo de etena na keka san kwase asem ne sa unsa this time wo tetale haban so enche ubewu nansa ya because wo mu ha woni nyankopon ni apam na ati kromu na kwase asem nko a gisa wante se ka asofo ho asem no ni age na me radio no sra mete na me fire no me blast asofo no ufu se bete e ka me nko no Yesu Kristo mpa yakoba no se eja se betimi amanka kuruwa emfiri me ho. That is my prayer. Eto brebi na me say inside na me prepare messages. Sir, it is either you separate amaka and that me preach some message and some message no. Konsam na no odin. Ye benya botra bom na asofo no ye de o magina baabi o mu gina na ya kire o mase. Na ya blasting kwase ade o mo ye asem bebesi nyansam ketoa. Nyankopon the message we mama na me prepare. Enye easy mama yo. Do you think it is easy? And I feel some bodam na ma betra na me cassette asofo. Who is simple? They be a me catch Nyankopon sa papa. Se nka metimi anka such ministry on. Anka obi ye na meti akire na nka me back na me hwebi. They be a me catch Nyankopon. Ena me adwuma Nyankopon de asa me nsakure nyanhya ase. Afin ye guso ese no asa ye lay grounds. What you say? Aha. Ensam Nyankopon nam ye so de ba na chen kuro. Ti unya nya atwem na ye wo a. What is obi kan sem bi sia eye pim place de tie. Ye yen kire na ho popo ye wi a na u be for lines too many ko tintini asafo ye ho ufu sebe sanse ho no na dia na be o dada ho sa se me kama ni bresamo go bo ha ye be for lines ni tuma bra se de obesi afreni se de obesi akwan ne de obeye no obeka sasem na wura na ko mama man so masa ni suban ano no jisa wante sa no makura preach obefre sa suban hunu ne sanse fo na ne wen fa ye na baso bonti ne ba yo nti na obe study me a chane nso me preach you no obi frɛ no obo ma ba so a o te respond am me respond me wo ka tell me Yankopon sira me kura me se mate so asa sa de no nso a because anya wa baso bonti na me te ha nya sa wo hwehwɛ ni mu no nya atwem ni nti na me ba ye wo de ase mama metena se me be ka sofo ni ma na se me go sofo ni ma se da bi ekoba sanka me antichrist masole na maka tro se Yankopon bie mani amama hu se there is nonsense, there is foolishness, stupidity, there is a corruption in the church, and the church doesn't belong to one man, which is the founder or the leader. The church is the body of Christ. You and I are part of it. And you, me, you and your friend are solid. Our responsibility. So, baby, say, what is the meaning of this? Now, be to an amount. Now, baby, Sansam, and nothing yakasa. Now, what one say, who is a major solid. Now when I catch you say, who just one out TV and it's necessary, won't nyansa. And I say, I feel a mahuno cre. Utin Adam, listen to me. Muamuti me, Amusim, were just solid TV and nothing more near Biano. Mamin control. You are in the state of unconscious blindness. When you're frightened in this room, where, who, I just said you're free flying from Makoto Jim. Senka when you be on parties at your canal. Anka when you be. Now, who nyamia sam no kra nka be ma sam na lead no why search what hwem because Bible so was right say sika kokko according to Matthew chapter 13 ye ka say sika kokko na say gold unim kwa fa so enya gold ye bre ho tena Philippians chapter 2 verse 12 and apostle Paul say na momfe soro ne ahopopo nya mo nkwaje ho adwuma work out on your salvation with fear and trembling o ka say enkwaje asem ketwa anya twemfo a bebere tie me hwehwe animu wo preach we ya wo be fra kasa o ko asale papa me hwa de kakra tena ho wo do hwa de e da wone beba ho so no kopia samado said ye bonsam be sia head no wo ko social media enkrofo bi o madwemu ha sole e kekan kwase asem e dispute Bible ye ba bi e free ba no ye be se dem nyabotre ye be kire Bible ase ni akyere wo nkom sa kese a Bible na mo se nya papa no wo ye be se de nya botra weke ni nkakra de aba besisi so ye wi a na ma bisa mo amugu social media na mo bon asofo berukrati mi kan kwase asem se ye twere Bible se di brain wo se wadwen ni frɛ ni sofo book a ye de be brain wo se ni pa adwen na Bible no kra mu nsua ye be se de nya botre na ya weke Bible no enkom sa eye 1000 BC 2000 BC Yesu Christo ansa na obeba no 2000 years
enkom se bi edi ka seye ani nyina no sa Bible kro ya o eba mu kakran ye the Bible be wake ama o ye wi ani aba New Testament agenkom Messiah no ni nsem bi okekan ya utumu se na ye plan Israel for kro anye ani ni wo na chi 40 years time pepepe na ade ne the sun time e be cheche ni nyina ma kire o enti hwe na wa ma ni fra ni bi a wabon a wonwene me who san crofo no mo ya misre o sa message na sama prepare because me roses ya sembesi say ye try Bible say de be dada jamna wo yale ye Bible ye book ye dada nipa na wo nim de Bible mu ni frani a wo se wa ja solid TV bi sa wa afi ni mani abi no menka so wani abi afi ni wani fra den afi na wo free edamu awura wo wuom first ni wani fra first na wo yale ba say de wo yale na duru edamu me catch was wani bia ho afo bekenka Bible na wote ase a wobebisa se na se na Bible mu dia ene adenti na ye hu ne sa se na Nyankopon catch asofo ne dia ene adenti na mo ye something nonsense and rubbish do be started the nibre bisa question sa wani bia sa na obayo na rather no ntena fie na hu se ye preaching ya blase asofo a na wo ko hu ntintire wani age wi anu wa fafo na wo frɛ onzo a wote fie unye nya atwemuni a unye ni frani ameka kyerɛw anka wote wagadugu kura anka bebisa sosofo onsam na wo kan bobɔ makomo mu too much me pese me ba na mbeti etiche se hefa na won ka beba enso yale ani ani franti wote wana nkwase asem ba akokura ne na bebre tirim ne se omudi kan sa ase ya tena ho se masase efe na me nse ya tena ho na twa me se ya wo de ya de se omudi kan sa ase enso be wi ase no se wi ase se ma wi ya ba manu magu ase ana enti sama bana me papa de ntina ta ma me papa no wetie bi ana so mfa hu nsem me di nkwase asema na wunwane enne nyaatwem ni sana ompa brabo papa bi abontimi hu asole amenko me ka kyerɛw meti radio so blast fire asole ne asofo enso me ka kyerɛw plane sene wo wadwen se opa asole ye kanya me asem kyerɛ obonya bi akɔ wo pese hu sofo wonye sikasem too much obenya bi akɔ wo pese hu sofo otibi nya abotrete me obenya bi akɔ me ka kyerɛw do me major message Nyankopon de amame ne say great commission na ato nso me fe ni discipleship no that is my main message eno ni me main message SOMPA FM great commission de ato nso adwuma Nyankopon de ma say monkona mkoya mama nyina masuafo ende ya fairly Methodist afeli, Pentecost afeli, Assemblies of God afeli, Deeper Life afeli, and solely go asase so nyina afeli. I hold ya me 10 fingers in my chest na maka without fear or favor. Me nzoro hwe na meka. Dia wase me boa no, ye bie phone line so no kan kire me me boa. Great commission e bi de ye adwuma. Na ba bisa sa wote great commission ase. Practical disciples support ase. Asole be na de ye adwuma kire me na me nko tie asofo no. Nti great commission no e kwa fa so ye building ni padwen. Na yesiesie ne nkakra de ne for process bebre mu ekopum so obedu the state of Christ, so practically you be training na make to say asoli ni nyina fairly omo mufu so ma ya de kra ye nkrofo mu ni tem omo ka bone ho asem na omo di fear and panic se wo mu they be a heaven and hell na be a omo so no ye mfa we nkan ho ye mfa we nya we omo no mufu so omo ye nyame adwuma na ekire me ni usua de omo kra bo hu so omo kra a weak gospel ensempa emre. As I said, listen to me. You build one mabedu level be our ultimate catcher who said because there is a spirit of God, there is a spirit upon me, so I cannot misbehave. And the munyama woman sunti, whom a woman sunti mean to mean dinkwasi asem. Asamna Joseph catcher Potiphar no, and yabunzamu jamtina or refuse you. Unim a brantana near friend Joseph no when yini when yankupomu. Abedrum pempenso obi a wati Nyankopon do ase ehunu pempenso Nyankopon de nagyana enti obisa Potiphar yire ne say how possible say a whole glorious man like me ngumi ho anim ase dabi efere me kra me ye den na me no obi yire beda anka magimi dabi level na Nyankopon de magyana no eni monyam na da me so no hey me so tensa enti mintimi mmora dwama mintimi ngimi mintimi ndin kwase asem enye hell enti na ma Joseph kansa o enyini unim se wunjini wo Yesu mu ahụ na obeye mature that you don't fear God because of hell, but you fear God because of the glory of God, or the glory of God
which is upon you. Nyankopon ni mu nyame wo so eni ba bi Nyankopon de wo gina nti. Ana mento aso ebi edesi. Abrante ba kon. Wallahi talai wa ma medwa pa but minti minkasa. Ndiye. Medwa na ye positive one. What you say? Aka few minutes. Ma menhwe na memfa course kakra enzem kakra kra maken. The opesa wo kafa ho. Yeah. Mike signal mana ye hwe course na ho ase na ha ba ko. Memfa course ba ko na mienu. Asem kakra na wate no. Em say oba so. Aha, so and then me imagine say come to teachings in so what you say. Ba sa brantie na me ka so amadwa no. Aha, ono na mama nto aso. But baby I ate afa yin so na yen se me makoma mama decide say me ka dada. Aha, nti magina said the embassy adwa no so. Ena ya fa so di a kire nsem ne mo. Enti eto brebia Nyankopon do utimi fa bibia so ya de nsem anopa maka no utimi se modu pa ba wo de aye kwa ho. Enti yebesua amwa ba be hu se hwe Nyankopon wo botai kese wo de amayen yebeba ho abe hu se hwe Nyankopon botai nyina nze wa fra sofo se yenya ni nipa Ephesians chapter 4:11 to ye kan se 14 wo se yakopum se yenyina yebeduru Yesu Kristo maye ni nsusu de tebea so ti se nipa wa nyini na wa ye pete se Christ masa ena me kan the place say ya fairly but interest se wo pese ukọ asole bi na wo pasole enkyerechire wo manasa sofo bre ne ho ase nyame adwuma nyesa bi ni ho bebre ho I'm telling you me ka kire bebre ho just that omo ni din omo nsisi aso dan kese ukọ ma so dem enye condition sa sofo ne bebre anko school unso awutiem no pe ba bi ho yesese ho na edom wom enti jase ni frane na ada no mo me preach wi a wo be fresh no adase amayeso a enso wi asem no fa nko ba bia janya atwemsem no ye bie phone lines tuma asem na kan ni mom na ka bi wo question bisa wo bibi bisa se papa de na se ye so fu se de na se nya se o fra abaso bonko anya no continue ba ma me fa few course bina yenwe a few course ye time no ko na asem na ye kan no wo bibi apeso ka wo bibi apeso bisa aha mabobom sa no nso no se nkrofo nso dwala na no nso obi amfra anya hwe sa na tie because obobom sa na nipa pass ma otia na so be ne de na yan kan de yomaso be yomo de enti ha na yedi si wo betimi afre 055 1931 0551 931 what mo me kan sa mo hwe ne yo mentana tana ho na nya waje se minya sole papa nka e na wutifie enche wa momodin ahwehwe nkwaje tu ho na mo bonsam be ko ma na ye ya be ku ya hwehwe Nyankopon kire kwa na Yesu na ye ka no wo beba be bu atan we san kire nya hyehyɛ da ho de mankrofo bi ke kanse hunu se wu no ano na na se o Bible ne kire se de be dada wo de tra ho 0551931931 ene de fa course kakra na 0548 931 0548 931 aha ena 0551 931 na yenhwe se yebetimi afa a few course bia na 0551 931 0548 931 aha enche na kire se ye sole ye dia ba wie so inti asem na maka de ye brenzam don't use Ezia utumuze yenhwe aha hello good morning. Good morning. Yeah, for us off referee Heva. But in the concession since you are from a friend Sewa. So for preaching the but two preachers to the amount for them. You funny preaching. Medase hello. Hello. I can be bizarre as I'm back up. Hello. Hello. Good morning. Aye. Ujina radio. No. Okay, I have patch for so free. No, me patch mo ya pa. Me patch your friend Mrs. Saba me ka friend man. Okay. Papa, yenyi na yenyi me juma.
na mo no mesra wo kasa ma obo ni eni die kakra mremu okay men kasa wo nyaade okay o yaade na mo no so de so obu afu na o de bu abufu na betena radio so na wo kasa sa amansa hina etie okay ayesa etagete wa yin so but wo yaade nya men kasa nya men fa nya fa wo eduma na me de wo eduma pa na so so eto de bia no aba fom kakra na no nshira pa bye bye aha enti tieni aha ye kase ye dwa ye wo de pese ye kire ensem na ye ka no de hin de nya nyankopon asem aha hello Macho. ye from say from here for Macho from Ofanyante. Ofanya be okay Macho. If you are matra asol, if you are so da. Now so kase. If you are asol nyina de enya no. okay If you na me so ho nyina so bia. Let me say, and the children na pa enko yi. Na we say na enko yi. This is the akitime ya no. And make case for you na me ho nyina so bia. You get away papa ni ana apone ni no me den. good So we go can be say, you will get going. Onya nchi osa. Me de me hu de enya no. good mate o question na obisa na muda ho very simple say o kwa so na say unim nyankopon asem kakra ho uduru baby na say enya papa o hu say enya papa aha ba uduru baby na say papa obehunu ena tiade ba ko ne say ebi afe na o piki o nyankopon mu na afe na waba enti no uduru asole ya memfa nse wutirim say asole na maba na ye me last stop de so fo ne be kai final entity ebra wutie no na wo ye comparison na wo bisa question because Christo sum ni yenyini wo ana me say France enam se pinnem no krene okay na da bia na me kwa na me kono kan nya bi gira say di we che wodi a enye okay yeri we che wo ye na sa kan me pe wo kasa ne ho mate nya kono no krene na da no mahu wasam na waka no emuodu enunti no ena maka kire se o kwa so na de kan no obebo empire so ho na wasere nyankopon se papa ebra me koyi me ni frani ena me kopo nyankopon han ti papa di manim na SOMPA na wo bo no ebetimi ama nyankopon a kire se kwa ha eno so wetimi si so ho eno so timi basa beto obi a ono anyini kakra no onim nyame asem kakra no ono de okona sanya papa won se metama na me ye research no na madi kan sua bible kakra hu asole no de sese enkyerɛkyerɛ papa na nsa na me kontimi duru ba bi ye ne me hu na ba bi ye ne so me hu ye why nti o de betumi aka ne se okwa no wabompa la ISS school ni o ye nsore no ye ma no ye cheche ni me bia na te ye ne nsore nti da bi ba no a kire me se adi we wo pana za ta kono we wo man ye okay mate we wo me dia na ye won man sa dia me wo ansa no mate wasem na aka no se ba ye ma practical example nti mate ya da se bebre mo am ofre ni nyina nyankopon hyiram wa ofre ye bia me da se ye de ye afutuo ne de kasa kire nyina ba kokore no a me ye frɛ mu de odi kan fra ya no se me di atana nanka me bisa nsem pacho kasa atem di e wono no so de to so de wankasa because ne hia me pa because anza na beka so bi di atem ne se uteme kire ase but ene de wanka ho asem ena ba ko na wo frɛ no so nyame adwuma no so no se ye kasa tia yi di atem ye ma ni di emre mu no ohun angla ye free ba bi na me kan ne se omofu se de ye ni nyina no ano no tie sister me ka kire se de ye nyina we have failed actually a time no ko wadi ka tete me nkyerɛkyerɛ bia bo de pese kyerɛ ma me fancy ma fata me kakra kra nti no so mpafo no obetumi afrɛ me personal line what is 0244 874697 nyankopon hyira. And to the General Assembly and Church of the Firstborns, to the Most High God